Pozdrav svima, ja sam Nedžmin Ambešković, ja sam roditelj, odnosno otac dva dečaka koja su prisutna u ovom kampu, petodnevnom ja mislim. Jedan sin je stariji 2014. godište, drugi mlađi je 2017. obzirom da je rođen 20. decembra, skoro da je 18. Ono što mogu da kažem, sam prezadovoljan sa radom trenera. Baš sam sinoć primijetio kako ste vi treneri zaista spremni fizički. Za razliku od nekih drugih kampova gdje sam ja vodio, treneri su dosta šturi, stoje, znaju nešto usmeno. Ovako i onda djeci puno prenose kao samo riječima. Ono što sam ja primijetio da vi zaista igrate sa djecom. I kad igrate sa njima, da kažem tako, utakmice, niste samo neki džoker, nego kao pravi igrači. I tu sam vidio da zaista djeca trebaju da nauče od nekoga ko u praksi zna nešto da pokaže. To jest da znate igrati nogomet. Ja sam zadovoljan, uslovi su fenomenalni. Vidio sam da je obezbeđeno sve od opreme, 7 trenera, ugrijan balon. Kao što ste vi rekli na samom otvaranju, djeca dolaze sa osmijehom i odlaze sa osmijehom, to je najvažnije. Pozvao bi sve roditelje koji će ovo gledati da sljedeće godine, ako Bog da, svoje dijete upiše ovaj kamp. Zaista se ima šta naučiti. Tužan sam što se ovo privodi kraju i zaista radujem se već sljedeće godine ako Bog da kamp.